ratola pelo yaka moya waka wa senyeha kena hana hotsamaya ikele kahara hauta litota kutsufala ke hopote moto aga hake sakona hopela kemo litota kutsufala ke hopote moto aga hake sakona hopela kemo litota kutsufala ke hopote moto aga hake sakona hopela kemo. Mosoto mepile como lena kahare Lekker mulira tulilente tabo hayo litota kutsufala ke hopote muto aga hake sakona hopela kemo litota kutsufala Hello guys. ke hopote muto aga hake sakona hopela kemo litota kutsufala ke hopote muto aga hake sakona hopela kemo. Batho. Yo guys, dumelang hle. Ai dumelang. Dumelang. Let's work in letsatsi la mothafazo. Dumelang ke letsatsi la Hake sheba kankwela Ai. Holy tota tata muhokari moya waka otlala katabole kho Ai. hake hopola ratola pelo ya Ai. moya waka wa senyeha Ai. kena hana hotsamaya ikele Ai. kahara hauta litota kutsufala Ai. ke hopote moto aga hake sakona hopela kemo litota kutsufala ke hopote moto aga hake sakona hopela kemo litota kutsufala ke hopote moto aga hake sakona hopela kemo. Guys, dumelang. Ka sa tsone ke re ke tlo le jetsang a ke na energy hle yo ana ke na energy
Let me change my phone. Yo, almost flat. Ana ke na energy o bua ka Mdavazo Fanda. O bua ka Mdavazo yona ha ke na energy next ya bua ka Mdavisto. Ibila le qetile le ja monate mono le hlafunane ha monate nna motho ya tlile ka di recipe a qetile be ke robetse ke le one mo. Ke itse o tla nka ntho tse ntsalo etsang to fana nang ka tseleng tse tlwaetse fana na ka rona hle. Khumama me khumama yo ya lona ya thapela. Khumama khumama yetsa di doki tse re tsa lona tse ka re hote o etsa bridge bile mogotsi wa ka mono rato e bitsa bridge yetsa di bridge tse re tsa lona yetsa mabrogo yo ke le fa di recipe mona qetile lona le utlwa monate le ba mona yetsa mabrogo kobe ya mikobe yeno ya lona yeno ya so le kobe ya so kobe ya mikobe yeno ya lona o fa botaimo ai akiri ken kobe ya mikobe yeno ya lona yo ai kenan hle akela taba lo la hle kenan etsa mikobe yeno ya lona snacks yo he ke fane ka di plan wa tsona le batho ke kopaleng le bona sefapana le di access tse dintsa ka tšeng ke kopa le tsona di se good ka Mdavazo ene ba mamela access tsa ka ne di mamela mare e tla rare ha ke Mdavazo mokutlo mare mo recipe na ke ane ne ke ruta ka yona ke utlwa mare recipe na ke ane ne ke ruta ka ba ka ino ba tsamaile ka di recipe tsa ka no banna ba lla man ba hulwa ka di recipe ba lla ka bakala di recipe tsa ka ana tsuba na krika na ke a discuss hle Mdavazo na ke a discuss Mdavazo ha ke na le motho ke a discuss na mosa ke bana ba tshabang ho botsa hore baby ke pomplele hore ha ra batho bohle ba kilane wa kopana le bona ke motho wa bokai ya kileng o fa Mdavazo ha monate ene ke o qeka yo ndi akucenga hle my favorite Thandiwe Thandiwe tsa wa go rata tsena ga itse di ya ka otso yo ke a le bona ke a le rata ka o fela mo mar Thandiwe ke number 1 hle ga itse di ya ka e ka nnete so ke re nna ha ke motho ehle mami don't be personal like yena ke family thing lebu pele hle ke ne ke re Thandiwe a ke re Thandiwe ntho ena ke family batho ba ntho ena ke family hle anti ya ka le Thandiwe ena le bu family ka hare ha ilona mara ele personal jona ne ke re nna guys ha ke motho ya tshabang go botsa motho ka gore ke re be mara go njetse wa ga ditlha go tloleng go ba personal hle yo ele personal dumelang ka mona o bo mo ngata ka ha more bongiwe kuputsa bongiwe butlepe bongiwe ka mona ka Facebook ung are motho yo de ka ro ka moshapa ka more a santla kobile a kobile mokobe won wa ha le kobete ane fu ona tlo lona ba kobe mokobe wo lona ba kobe hanche manganga luna yo nkani ya luna ha mothare baby this is nice yo o manya o qeta wena qeta a di gqiba ke botlela o puta lona bo usma khale manganga luna
lona ba kobeya nje manganga lona motho a re baby this is nice re he iqiba ha o le moqotsa o qiba ya kutwela ka seqotsa ha re re bua haholo bua wa pota fela sethu ya twela ngesixhosa aba jwale lona bosi ba khale ba kobeya nje a letsa doki le kobeya nje le manganga motho a teng a ntse a re hell baby monate ore re ye qeta tlwele o pota ka moraka qeta ei lona bosi ba khale re kobeya jwang oh so ne ke re ke a di kopela he hore nna ha ke tswa fo botsa motho re ore ke motho wa bokae ne ye mo fa monate nna ke tswa fo discuss mntavaso ha ke tshabe ho discuss next nna ke tshabe o discuss mntavaso ha ke o tshabe hle khale ke ba botsa hore nna ke motho wa bokae motho ene ke o qeka ke o kope ke baby please ke go be very honest. I'm not going to be angry kapa disappointed kapa I'm not going to react. You know why? Ke mo qeka motho ke mo qekene ke metse hore ba comfortable hore a ba qeteletsa sa buile ne motho ba qeteletsa sa a buile o tsebe go yetsa be comfortable man. You know why? Because I really need to know that what was the ke into mutane aneng ali good ka yona nna ke batla go tsima hore ke mutane ntwana le good ka yona ka Mndavaso wa bona guys na ke na energy today for but that is why ke sa apara dintho tsa go beta sister J a ke na energy today ke fatshe fela le none ke ra ke tse life ke ra ke yes ke qoqa le also lovely ka di responsibility tsa rona jwale ka go tla di drain ile maro o tla o seng go tla ke se shapunyana so ne ke tla moya ka o le fatshe so ya moya ka sa lo le fatshe tsena pe kile ka nwa dipilisi tsa boroko because ke na le matsatsi ke sa roba le hantle so pilisi ena in roba di tse go fihlela late so go tla ke moya ka o le fatshe hape okay thank you Ragadi waka so ka nete like I said there hore le no ntse ke le ka o phamisa moya waka it's just that pinena ke yone e nqhazitseng ke yone e nthusitseng sefapang so dintho tsa ka dingata tse ke batlang go di bua ke batla bua ntho tse ngata ka nako e le nngwe hleng yo ne ke re let's about when you are down and ke tlotla o yena Mndavaso when you are down and o se hantle emotionally but still o bo sena motho gona go bua le ena o bo dula le mong o bo sena anyone yo gona gore o kena ka tlong gore o bo sena motho yo bua le ena o motefela or baby ke kopa fela ntlele le hell guys ye but life ya o phela bua le mita hla ke tlo bua le nthutsela na a ke tlo bua le bo mita mona yo guys ai satana ha ka ba ka nete hona le ngkhona re loile o tshwantse ke re lo kopa ntshwarelo ho yena o tla bokoki ba re attack jwang o tla koki jwalo o sa le personal jwale re mo file platform ya re attack ra skis ke taba ya di types boku koki e le personal hle boku ke le personal but ha ona phine bohloko jwala ka ena sefapang
ke nna o today ha se hore ho empa ha o kgone hore o etse jwang ke nna o today ha se hore ha hona motho empa ha o kgone hore o bue yo. Hi guys, I know kannete nkgono ya re loileng ke kopa bonkgono bana ba re tshwarele kannete le ka ba ke nkgono wa hao ke kopa le o nkopele tshwarelo yo ahle guys yo ya no kannete le re kopele tshwarelo bonkgono wa lona ha eba kannete re le ra lutlisa bohloko fihlela kannete le lo jotsa bonkgono wa lona. So ke re he nna ha ke motho ya tswafang ho bua ka Mdavazo ene ka tsele deep, I don't care, and reality eo motho tlo ke tseba reality ya teng e bohloko ne, reality ya teng it's eerie o bona ha motho sa o jetsa hore wa tswa number 3 kapa number 2 kapa number 4 reality eo ere bo ka pelo ya shapa but na ke tshabe no I get tshabe sefapang because you know ntwenye ya Mdavazo guys ntwe dangerous ka Mdavazo ene lona ba dipelo di nyane ba sensitive ba tshabang ho utlwa reality because most ya lona le batho ba dipelo di nyane no ikuvi inyane batho ba tshaba utlwa nnete because ha le tsebo dilana le nnete lona and why le sa tshabe le sa kgone utlwa nnete it is because le tsaba ho dilana le nnete. Nna I don't mind to dilana le nnete ke a motsa motho ke reng just ke motho wa bokae mari ya o fang ha monate and then o mongwe tla njwetsa le honest or okay motho tla njwetsa rona a tshabe maybe o ikuthethe ndimcanka ene ke am assure ke rona ke go pa bua hore ke motho wa bokae. Bona profile ya Boss Fark Boss Fark ba tla ba ntse ba bua hore bona bana batho mona bona profile ya hae mene ana aba rutu mogotsi ka ke morata. So na ke fa motho that assurance ya hore motho o tlo ke mo foster ra bue nnete wa bona and sometimes ka nnete motho tla njwetsa hore no nna o motho wa bobedi kapa motho wa boraro ne and se fapang sa ntate modimo I make sure that like aba ere vopelo nyaka I make sure that I ke mo bontsha hore itse vo ne. Why? Because number 2 ke tlo mmotsa ke re baby okay mplele if ke Boss Fark ya neng a o fa monate what was the difference jwetse ntho tse pedi tse tharo fela so Boss Fark a neng a di etsa tsene di utlwa tsene di etsa hore o utlwa hore hai ke number 1 motho o tlo njwetsa tsona wa bona. And you know why? Because lona ba sa batlong utlwa nnete o tlo thola hore ba bang ba lona le monate o feta di ex. You can be good than the ex ya partner ya hao but you don't are we communicating to you ne ya Mdavazo are you communicate so na ke communicate motho tla njwetsa hore no una ebe senza sona so ke re okay ke be ke re sharp and it's then good or okay ke a tseba mara ke mo jwetsa re ke a tseba and then ke be ke re okay be ke mamela motho a njwetsa hore no motho o ne etsa so ka utla we jwale ke na le idea hore motho ona na etsa ke na le idea tla utla ngwana ka ke nyoloha ka tsaka o tla utla ke nyoloha ka tsaka tla utla ke nyoloha ka 6 gun ya ka ngwanaka ke be ke mo botsa o tsebe ke a o botsa hore ntwe tjena o kila yetsa no a se yetsa ntwe tjena o kila yetsa a ke se yetsa ke a botsa ke etsa di honor suku ngwanaka
ke etsa di-honorsuk ka Afrikaans, ke etsa di-honorsuk ntho wa e tseba honorsuku keng boss Frank ya ke etsa di-honorsuk ngwanaka ke mmotse ntho e tsena yona ke la etsa ena ke botsa bo etsa be comfortable ko botse ena yona ke la etsa no ha se etse yona ke la etsa ai ngwanaka ke tlo nyoloha o tla utlwa ha ke nyoloha mono ai nothing and nakuyiza ka passion nakuyiza ka passion nakuyiza passion passion ke etsa di-honorsuku Shynfax ke etsa di-honorsuku tla utlwa ke nyoloha mono ha ke qeta ke etsa di-honorsuku ke shapa di-honorsuku ko butse ke investigator ke qetile ke investigator ke qetile tla utlwa ke nyoloha mono. You know why? Thank you lebza ngwana rona hle. You know why guys? It's very dangerous hore o ske wa tseba hore o gutu fihlela leveleng efe partnering ya Prophet Pitso molaola sepiti motswalla ka ko bone le wena. It's very dangerous when you don't know hore o tsamaya leveleng efe partnering ya. You know why ke sa tsabo botsa hore nna why ke sa tsabo botsa mosadi ke re mjetse ke motho wa bokae ke le fa monate. You know why ke sa tsabeng ntwe ko bane ke a tseba re ntwe ndavaza ona phethe nix bontate dikuku tsa basadi bana yona ke tla e rera until morena Jesu a fihla ntse ke ruta ka sona ka ntse ke bua ka mdavazo. Basadi bana ha ba tsebe dikuku tsa bona a ba di tsebe nix basadi bana ba tsebe dikuku tsa bona ba a ba di tsebe dikuku tsa bona nix ba di tsebe nix anizazi bantwana bam ali di tsebe nix ali di tsebe ali di tsebe nix ona mosadi ya tsebang kuku ya hae ali di tsebe nix. The reason why ke na le di guts nna tsa o le botsa hore ke number bokae, it is because I know re basadi ba tsebe dikuku tsa bona. And I get to threaten ke hore o njwetse hore Pitso o na o etsa so ha le tsebe dikuku tsa lona ragadi ya le di tsebe. Why ke ra le di tsebe? Because lona o tseba fela o ihlatswa o kinya monwana fela ka hare mona o ihlatswa, that's all. That is the only thing you e tsebang ka kuku ya hao le highway ya matsatsing, that is the only thing you e tsebang kuku ya hao. But come Davaso ha ona motho ya tsebang kuku ya hae because lona le basadi hali davazi hleng bathong skala ko ntshubudisa hali davazi ha ona mosadi ya tsebang kuku ya hae. Next. Asinnet. Nna ke a itseba asinnet. That is why ke le jwetsa. Thank you so much Gali Haliga. That is why ke le jwetsa hore once o ka kopana le motho ya o tseba mdavazo a ka o shoka, you can be shocked. O bo ipotsa hore mare ha man ke qala ho utlwa ntwena o ka it's just that lona lona le tsebe modavazo o bolela eng. Lona le tsebe modavazo o bolela. That is why le sa tlo understand ba bang ba lona. I don't understand because some of you are little more diverse. When I'm saying I'm not lying. I can expose you to something you're in and le ka se ntjwetse ra o soka we experience ntho jwalo utlor mariana yona qala we utlwa mothayetse ntho reng a gale ke jwa mariana yona qala utlwa. Guys le ntshwarele ka language a ke na choice because le a tseba TikTok ba katile English ha o qala bua English fela ba o mamela ba re stocka le a tseba ba re stocka batho bana ba TikTok ba re mamela then ha o qala o bua mantswe English fela so ke tlo sebedisa so to le ntshwarele
ke le tlo ntshwarela guys le ntshwarele ha ke ba bo majana mo ba eng le ntshwarela ke na choice TikTok e batla sotho so ntwe ke batla o tla o yona ke yona ha le so njwe o ka se njwetse if ha o soka o jana le motho o boy o abayetsa ntho reng this is for the first time ke qala a le so jana and number 2 ha o so jwe hantle ngwana ka number 3 ha le so explore mdavazo lona ha le so bese le betsang lona le etsa dikobo lona lena le etsa ntho ene bitswang dikobo because rena le mdavazo rena le ho jana rena le dikobo rena le bo mphe dikobo lena le ya pele ke dikobo ka sekgotsa diphingubo ya bobedi ke diphate le etsa diphate ya boraro ko etsa thobalano le etsa thobalano ya boraro ke ya ne ya sekese la bona ya boraro ke ya bofokane ya sekese o etsa ya bo5 ke ya making love lona le etsa yena ya dikobo le yena le lona le etsa thobalano lona lona le etsa thobalano lona le etsa thobalano lona le etsa thobalano lona le etsa ntho e bitswang thobalano kapa dikobo mantwa ka TikTok lona le etsa thobalano hle kapa dikobo lona if ha o so kopane le motho ya reng a opa kore o tlo re mare I thought I know kuku yaka kore ha o so kopane le motho ya o yetsang gore o re ke nentse ke nahana re ke tseba kuku yaka bata ke tsebe ha o tsebe gore ha o so ka o jwa ha o so kopane le motho ya right wena le so kopane le batho ba right lona le bana ba etsang dikobo ba etsang thobalano bo di part yes Vanessa no lona ba dikobo man le bo di thobalano lona and take le jwetsa yona every day the reason why nna Zenzile Andries November ke sa tshabe o botsa motho ke re njwetsa gore ke motho wa bokae ya o fa monate then o bo njwetsa gore o motho wa boraro kapa o fo gale ba njwetsa motho a njwetsa gore motho wa boraro kapa o bofo and then be ke re okay ke be ke re nqoqele hle meskat wa pele una etsa a ba nqoqela ke etsa di besuku ke mvi ha qeting ntho e nketsa gore ke se ka tshaba it is because I know ha qetile ke be go botsa dintho tse itseng gore ena wa itseba ntho e tsena ke ile wa experience man ena ke ile wa experience guys ntho e ke tsebang e etsang gore ke utlwela I'm not afraid to ask you gore o tseba eng ha o tsebe eng it is because ke a tseba re mdavazo ha una formula next ibile mdavazo ha una pattern mdavazo le bantse ba re ba tseba dikuku tsa bona ba di tsebe. Let me tell you something. Tloke re jetse le runa banna. Hona wa banna ke etse example. Hona le na sesole saka di khama mhlani funa. Nna ke motho ba batlang ke ruta mhlang ke batlang. Ha ke tlo rutiswa ke motho nna. Ke ruta mhlang ke batlang. Mhlang ke batlang. It doesn't matter ke batla go ruta ka mora hour. And then or 1.5 hours I don't mind. I will take my time night. I guess ruta fela ntho e come and go kunje be se ke la jwele ka khomo ha ke le hlanya. No, I don't do that. But here is the thing. But can I tell you the honest truth? Hore hona le batho bang kina ka kopala bona. Motho se tough time. Ke re o hlaka wena etsa gore ku tlore jalo o tla mfetola serota because le runa re le banna sometimes hona le batho bo kgonang o kopane le motho ya tseba ya se bana hona le batho ba tsebang modimo wa Israel ona le basadi ba kotsi yo e ona le basadi ba kotsi guys
tloelang dintho tsena tsa lona tsa gale tsa dikobo o fumane le tsamaisa mmele kaofela le tsitsinya mmele kaofela le tsamaisa mmele le robela le dibethe ba bang ba lona ditaele tsena tsa lona tsa boausi ba gale le roba dibethe le smoshe le beti he bana ho na le modavazo bana ba go gae hey mo teng le eme di body ha di tsitsinyehi ho na le medavazo ya di body tse satsi lona le tsa ntho tsa gale mona le screwfulla di headboard tsa runa di scanner ni smoshe le beti le re senyetsa dibethe boausi ba gale le bo buti ba gale fumane le thula di headboard ka dihlooho zinto za kudala eso le re senyetsa ene rona le ntho tse bitswang di closet le re senyetsa man yes le tlo re senyetsa le tlo screwfulla yes yeah re ga sona ntho tse etsalang yeah yes yo oh Jesus yena batla ke late sweno ba batla ya ga sona le batho ba una le batho kotsi daily emi there's no movement anishukumi halentse le tsitsinya ku ke ntshela le tswa le bohloko ka rothi ne le ntse le lwana e ka re ne le etsa WW Smackdown lo e ka re le ka tla kwa gole bo guys a ke tshabi go botsa motho hore ke number mang ka Mdavazo ando yiki ha ke tshabe monna a ke kgathalle le hore o ka re ke number 5 I don't care but one thing for sure now number 1 nna personal that is why ke le jwetsa nkere guys ya pele guys ithuteng o hlapa hle guys hlambani ke ya pele ya bobedi switch handikelelo tsa lona off ka nako ya Mdavazo switch your mind off switch your mind off switch your mind off ake han maragadi le kana la dietsa hona le batho ntse ba dietsa because akira ba tseboro hona le di new release tsitsinyeha mono tsitsinyeha ragadi wa ka tsitsinyeha ka o fela di movement tse ntsa lona tse tsitsinyeha mono khibang wanaka khibang ya tanto tse ntsa lona tse robang di bete switch your mind off. But if you want to enjoy Mdavazo, switch your mind off. Switch your mind off. That is number 1. Number 2, passion. Ka passion. Kuku batla o itse ka passion. Ska batla kuku fela. Ska etsa dikopo. Ska la etsa dikopo. Ka passion. Lili clean, le hlapile, lili clean. And ha le peteng, ha ke bua ka bo clean, ke bua ka bo clean bona ba hore le kuku be le clean, le kuku ya ho be le clean. Kore e be clean ka re ho ntso sa jowe. Se fapana bona. E be clean jwale ka re ntso sa jowe, maro ntso jowe, e be le clean. Le tseba dikuku tsena tse clean. E clean, e be clean. E ska ba le kweba.
iska ra o ntsha kwa ya o kopane le lekweba ha o ka tba ne kwepo magtig man bosman bosvark o ska kopana le lekweba ntho ke lekweba ntho engwe dia moya ke lekweba lela le kana kana le lekwebo ke sa tsebe re lekweba kana kana ke kopa le ska la tsama ntho ke lekweba mama hey hai lekweba le lona ai lekweba ska tlo re emela ka nature mo re tseba ntho ke lekweba man hey ai lekweba le lona man yo ska la tsama he bana ba ka ke kopa ho lata metsinyana eragadi o bona lona le ntho tse le sa di tsebeng mara ha lona na ntho tse le sa di tsebeng bo ragadi utla ragadi a re no le teska ba dry ntho o itse it's in nature guys ska la kopanya dintho tse sa kopanyeng le a bona ntho ke re jwetsa ke re lona le botsi ba gale la ngutlo e mongwe re no ke nature we understand I understand the nature of operator jwa and I understand le hore le kwa balene le ba teng sometimes but le a tshwana la hore every time when le jana le kwa balene le tsantse le bete ayi kolonto elo kwebo every time when o jwa wena o tla le kweba hona le motho mo ne ke mo jwetsa ka re o suna le lekweba ka rona le lekweba ha qetile ka re tlo go thusa una le lekweba ne lekweba le la le lona ke kopa o lata metsinyana a theosetsang ditaba tsena ska la tsamaya ska la mata ha ke sheba kankela holy tota tata mohokare moya wa ka o tlala ka thabo le khotso ha ke hopola rato la pelo ya moya wa ka wa senyeha ke nahana ho tsamaya dikele ka hara hauta tota kutsufala ke hopote moto aka ha ke sa khona ho phela ke mo tota kutsufala ke hopote moto aka ha ke sa khona ho phela ne ke re ke no metsi a kerekeng a thapelo ne ke re ke theosetse ka metsi a kerekeng a thapelo ne ke re ke tshware metsinyana a kereke ha ke bua ka lekweba o hlokala metsi a kerekeng ke bona ona le maphuthe wa ka mona bana ba ka letse bore ke nwa metsi a kerekeng ke nwa holy water ka nnete bana ba ka le a tseba a se wa ine wena mimi ke ntho ke ntho lona ba profeta ba bohata se le bitsa ntho ena bo sweet dry body in ntho ena ke holy water ya kerekeng yo lona ba profeta le ntena hampe se le profeta jwale se le busy le kene ntho tsa metsi ya kerekeng ha re bueng ka ntho ena ya lekweba I met somebody ya neng ana le lekweba ka re os mara ka se ka mo jwetsa re qala o kopana ke re ke mo lekweba le guys ke kopa le jwetsa nnete o ba ne kwebo ha lekweba le tla etsa gore le se ka enjoy sex because hona le batho nje ba hona le when o batla ho explore the best
Mdavas le batla ho jana e ban clean and lekweba leno guys lekweba leo hona le la because vagina how e cleaner doctor ditemo dite ba gotse ba ka ba di doctor ke bana ba tla ihlalosa mo ma jwale ke mo tseba ka ke no to bua na go etelele o tlo ba tlo explain na go etelele ke mo tseba ampe mo go tsona o ka ena then hona le lekweba la nature I understand let in the nature ho bua le lekweba la lena la nature ke lena le cleaner but rena le ntho ena ya discharge guys e ba sa di ba inkang hanyane discharge ena e etsa gore le dule le ntse di nkentse di panty liner every time when I do lot ngitse panty liner wena sometimes it's not right or every time tolo ba bang ba lona ya boraro ke ntho ena ya gore tolo gore when again every time mohlan reading sang di tla le lekweba I right guys because sometimes we want to ke batla ho phamisa drive ya hao ke ntse ke o ja kre ke tse close bitsa sotho guys ke metsi ya kereke thank you ngwana rona thank you ngwana rona Marcos thank you ke metsi ya kereke ngwana go ga ke metsi ya kereke it's a holy water ai metsi ya na kereke Oka kuku ke go hema panty liner kuku e pallwa ke go hema. Now here is the thing here. One when only clean now once o ka bat okay ke kopa qetela taba ka hore ne ke jwetsa motho ke re maro ona le lekweba ma ena has guys lekweba leo ena sometimes o tswa lekweba le etsa sometimes a ke batlo re wena sometimes re tsaba ho bontsha re me tsana le etsa ntobes re tsaba ho bontsha lekweba leo because sometimes o tsebe rona re bana ba reng ka go tse ding re a phahama mona ne re a phahama because it's very important bondat it's very important or sometimes o ska bontso robetse motho ka re ho thimo ko tla wa samente o di malore akukho right or bentse le patla modi ba batho le o hateletse motho o fast king fast ni alala luna le roba la bu o bone motho a robetse bu sometimes it's very important or phamise matso ha so that is why next about ke lwana le monona anfunu ke ba kakhulu phamise matso ha so then bothata ke hore kana go tsedi it's when o phamise matso so ne o phamise matso ha so ne o phamise mmele wa ho tse ha o qetile o bunka letsole na la hao o nka letsole na la hao o phamisa hloho ya motho ena wa hao o phamise hloho ya hae ne I born ha ntse tswa ikena ke ya because I understand ona le batho bana le mmele e meholo bana le di body tse golo kapa bana le mkhaba I understand but ke kopa qala ho bana ba sena mkhaba it's very important to phamisa body song ne then lo wena o ishebe ha ntse kena e tswa ntse kena e tswa ay hallelujah hey ay Jwale letwe bothata jwale bothata ha o wa itsheba lo yena ha o wa itsheba lo wena ntho ke ena se le lekweba ha o wa sheba kwa ya ho se le tshweu e se ka re jwale e for skin e bitswa nthwane ya Lesotho ya lehlwa jwale ka re dutse lehlwa e ntshwarele ka TikTok Rafroski ai khona yo jala ha hla jwale ile tshweu jwale o tsaba lo jwetsa monga o bontsha monga yona o robala ka odima hae a ke tsebo etsa lang guys network
a ke tse o etsalang ka network ya ka hape be qadile jwale o tshaba le o bontsha motho re o kwa ke ena na le lekwebo jwale o tshwantse o pata kwa se fapane ke bua nnete batswalana ke bua nnete o pata lekwebo because jwale o tshaba hore motho le yena o tlo hlabwa ke dihlong when a bona lekweba le jwale o tshwantse o robale ka hodima hao o robale ka hodima hae because jwale o tshaba hore motho o tlo bona lekweba lena la hae wa bona. So it's a problem. Now that is number one. But when you want to, okay, when I was saying I'm not afraid to know hore mama una udavaza mnataka kang, it is because I know if okaba clean, waba clean, raba clean nalwe. Guys, we are going to explore mudavazo warona. Yabubeti, kinto, ke ubetsa motho wa o modavaze ha o qetile bo yentsha o botlo modavaza ka molomo o modavaza ka molomo wa tso etsa o phamisa drive ya hae o etsa hore drive ya hae e phame o mo etsa hore o ntso o mo etsa hore abe re ka Africans ni etsa hore be jaks ke la etsa mothabe jaks Moti Africans, mietsa betja. Mietsa betja. Mietsa hore a khale sex anta yetsa. Asasa le nkutlo. Mietsa hore a khale mo mudava. Mietsa hore a khale still lentse. How qetile o bore se Jesu ngwanaka hayi hona le bitswang se Jesu ngwanaka o botla le sona se Jesu o botla le sona se Jesu se le skoon ho le skoon o bo motshasa di lipsi mona ka se Jesu o motshasa di lipsing o ntso thasha le leme la hae tje ka se Jesu ka ntho e teng ho lona mona fire a go re ke no metsi ya kapaka metsi al guys lona le tsiba batho ba le school when le school ha le qetile ntwana ne ke le ruta yona last week ka moreng ke reng ha le qetile be le etsa room ya lona e be chisa room ya lona e be chisa ha monate o bolle o warm ka room le hlapile le school le hlapile le dibono le hlapile le dibono le dibono le dibono le dihlatsitse mo dibono impundu dihlanjwa apa dibono a dihlatsiso sometimes o khona dihlatswa tjena fela nyana o di hanyane fela hlatswa le dibono tse jalo lona le di sile ka re le o tlile di plaster yes le plaster o di hlatswa di be skono dibono tse na tlo yes ha o qetile o mo betse ha o qetile mo robatse ka mpa ne mo robatse ka mpa o qetile o bonka leleme lena la ha o mo tshasa ka graveyard o mo tshasa di bonong tsena ha o qetile ka leleme lena la ha o bo re fela hanyane ka mona ka di bonong tsa hae ka di bonong jwale lona ba seng sho ka di bono tsa lona le tlabe le qhoma ka motho tsa re hey o etsa di bonong tsa ka lona ai lona motho na ba sa khome
I know that. I know whether Robert the Campa, Kappa, how can what fish at the Buno Motuto? Hey, Motaba Kume, Motabar, where sound on the balloon sack. Motabar, where sound on the balloon sack. Motabar, where sound on the balloon sack. Hey, Luna. Hey! Lola, get it. Lola, Mutaba Kuba Cherry, the Volunteer is rich. Mutaba Kubaru, Unuya Tangeli, the Volunteer. I live closer to Busan Antones Pundinzam. Ufuna Antones Pundin. Modernization. Ufuna Antones Pundinzam. Motali traumatized and actually the Volunteer. Unule. I books Mahali. Hey, books Mahali. Hey. Oh, Jesus Christ. I don't know. I like the fact that you know your people very well. Lona Lindia Moya, Lona. Motai Chepula Uswak, Motai Chepule, I Chepula the Vum, at the boom, about Zampakadi, Makamotor, Ezimpundinu Funanton, Gokar, the Bono Jalo Bata. Oh, just so. Hi, I corn. Why schedule Lida Kitchen? Funiak. I just want Funiak at the Dagacha. You go pass like a gift from Mude Udimo. I just want Lida Kitchen. So, now here is the problem. Ke tla bua until Morena Jesu a fihla. Tambi. Hey. And guys, Halithibi, when you enjoy Mdavazo Limotwao, that thing is Bon. Guys, you can minimize a cheating. Come device. You can minimize cheating. How come device? So fapambo. You can minimize cheating. How come device?
sefapane ke bua ntate Modimo mametsi bona ke mang mosadi I one woman do you know that guys what's what do you know that runa banna you can minimize cheating wena wa nkutla tshidi wa nkutla you can minimize cheating guys ke a itseba when o le monna o buitse tsora ke batla o ipela mosadi wa ka kapa ke batla o ipela partner ra o tloro you don't want anything o batla o ipela for partner ra o tloro o batla o bea energy o batla o bea dispermata into spermzo tsa ho ne o batla o bea o tloro you want to put o batla o di beela for your partner you can minimize it's just that lona le tsebe re motavaso can minimize the cheating a le tsebe lona motavaso can minimize motavaso gale ke ratana le batho ba kutlong gore yo a ke gore la ka kopana le mosadi ya tsotseng kutlwa ke ipehetse motho wa ka for bosiu ke a tseba re kopana re tlo etsa nyosho e seng ntwena lona ya diphate e seng ntwena lona ya motavaso wa diphate wa dikobo a ke bika ntho eo ke bua ka the real motavaso oh le yang ka passion le etsang ka passion you can minimize ba bang ba lona ke kopa le nkutlwe it's just that le boulela le a khweleta le a boulela lo boulela mara o qetile ha le na le dinto le di 6 gun le dutse ka matlong a lona le a boulela le ha le batle bana ba le cheat ha le batle basadi ba le cheat mara ha le na di 6 gun next ha le na di 6 gun ha le na next you can minimize and cheating kam motavaso ke o bolela nnete motavaso minimize cheating lona ba bang ba lona le lwana le cheating ba tla qetile ha le good le ka motavaso ha le good next ha le good motavaso lona ke dikobo ni alala nje lona le etsa thobalano lona le etsa ntho bitswang thobalano lona motavaso o minimize cheating yo I had this lady in a rutlana yo that lady that lady that lady we never some mind or re drive from here be re tla bona re ka be re driver fela be re tla bona re ka only because of motavaso only because motavaso can minimize taba cheating lona le dutse mona ha le qetile le batlo lo cheat le qetile le fana ka motavaso ya bo usba khale le bo ntate ba khale le fana ka motavaso e swaka mona o hlubule phete pela motho mona ha o re sheba phete ena e tshasitswe e di oli phete ina le di oli le hlubela di phete le hlubela di pendi line pela rona ha o re sheba ntwe ena ina le di oli tshaseile I don't know lona le ndia moya o tseba fela o ka re fela ha motho o hula bluma ra ba ya botheolo o bo re fela o bo bona paint liner ili yellow kapa ili black o tla kwai e se o jwetsa re angizingeni jalo tshwanetse o qekeke kwai jalo qeka le kwai o re kwai se re le mona mpo re totobe a re totobe o tshwanetse o bue le kwai o re kwai hampe re totobe because se re le mona jalo re kwai jalo tshwanetse o qeke kwai jalo re kwai se re le mona ha re totobe hle ke go ba re ne re totobe because a ona mo re ke ra yang se re le mona ha re totobe guys motavaso is the best thing and le gona o explore le gona I can
I can make you to realize I can make you. Clean. Make sure that you clean le keke la hao. Ha le wena le monna hao clean explorang kapa wena le motho wa hao explorang guys ya explore mdavazo. That is why it's switch your mind off. Switch your mind off. Yo nna ke a lebala gore ke moruti nna tle. Yo nna boruti ke bo hopola ka Sontaga. When ke batla ho enjoy motavazo, I forget about my position, I forget gore ke mang, I forget about everything. I enjoy and I will make sure. And ke le jwetsitse gore motavazo ke eng. Ke le hopo ke kopa ke le hopotse. Here is the thing is it's mean next. And I kill routine, I don't know for how long. I kill routine for how long. Ki tse holona mo Davos. When now when I recopana re Davazana. Re exchange minat. Ki tlo qetella ka yo. Ki tlo bua yo. Re exchange minat. That is why every time when I Davos you, now go Davazana. Ki focus away. Ke focus well. And that is why Luena, you need to focus to me. Hari Davazana is to re-exchange minati. Umpa munati wa hao, ke ufa munati waka, re-exchange minati. Kam Davazo re-exchange minati, ke li hlalose na konse fitile kare, mudavazo ke exchange minati. Hasi utwa munati wena. Hasi uru wena. But also you need to consider loro mutho limpelai autle monate re-exchange minate. That is number one. Re-exchange. That is why when re Davazana nna personally ke etsa so, because most ya banna, you know why banna balona kapa di boyfriend tsona ba ruta ka speed. You know why ba ruta ka speed? It is because ba focus ho bona. Ba Davazela na for bona. But actually mudavazo is for your partner. You don't divorce for yourself. You divorce for the partner. Ujamutena. So that is why you have to make sure that umoja kadi tsela tsohle tsa hore ba qeteletse a utlwa hore a hle qala utlwa ntho tseo. That is also that is why una basadi ba sokang ba ruta 5. Do you know that una basadi ba sokang ba ruta 5? 5 abasorute. No basadi ba sokang ba ruta 5. A 5. Una basadi ba sokang ba ruta 3. Next abasoka ba ruta 3. Then the only time we rutile wena if a year pelile. But because the reason it is because people they don't understand the mudavazo. Rechincha ke ufa monate. That is why I make le utlo mutore le ha one fan utlo mutore. Shara khadi utla renhle. Arwai rote a 5. Ai tshwane mi rutena rakadi. Hai tshwane. Rakadi ai tshwane mi rutena. Hai tshwane mi rutena. Hai tshwane mi rutena. Sherry, aku jwetsa bonkgono bana ba khalehle ba dutse mona life nyaka. Mi rutena hai tshwane. Hai tshwane. Ha re tlwele one wa usquita, ha re tlwele yena. But rube ka moruto ha e tshwane. Yes. Hona le meruto utlwang gore ona wona ke full blast of moruto. Full blast of moruto. Wa utlwa hona le motho a supportang gore ha e tshwane. Are is true. Ha e tshwane. And that is why some of you le ka skela fit, le ka skela gona experience squid. Le ka fitlole le gona o experience squid because most of the time squid sitla ka mora moruto. Most of the time squid sitla ka mora moruto. If it's a full blast moruto, ona le moruto ona oreng e ka rutsumula di joint ngwanaka. O tle ka rutsumula di joint tsa o di a tswa ka rutso. Yes. O tla hona le motho a so squid. Hona le motho a so squid. Hai tshwane.
and you will never squid until motho a o thusa to come to that level ya squid. O ka se squid je a o tshwana. Yo, the water of the pipe of the shwa has into trying easy, and it's a hangata ka mora hore le it's a how we never rota hona nna go tlo jola ha o sa hlola o rota jola o tlo tswa squid jwa o tlo tswa squid. Yo, a tshwane. Yo, a se a mang le mang o bua nnete shere. O dila bona tsitsinya hohle tshidi o tsitsinya ka rote o nku e shweleng e sa nahana. Yes. I try. That is why ke re nona it's just that ha ke tlo kwala guys ke tlo le falikene. You know why batho ba ngata rena le bothata. Bothata ba lona it is because and ke tlo le jwetsa why le ka skela gona ho enjoy medavazo ya manyalo a lona le di relationship tsa lona. It is because a le tsebore modavazo ba palo role e kae hore monna wa hao a khutlele ka tlung a o hopole kapa mosadi wa a khutlele ka tlung a o hopola tlo dula lena a le tsebe ba pala role e kae. Guys ona lo rotanyana man. Yes maruna lo rota. Hona le ho rotanyana maruna lo ho rota o tlo re setse mona teng o kile o tlo re o rote hore kuku ya hao le yona o tlo sa khone o itshwara kuku ya hao o tlo sa khone o tshwara nna he hangata ya if ke rota hantle nna ke bua ka nna he ko re nna ke khone o tshwara o tshwantse ho tswe le diphinya nna ya tla o tlo ra o tshwaka o tseba taba tsawa wa bona nna ke ka phinya le o phiya go tlo re an ka o qinisa impundi ziphuma nje konke ha o tsebe nna o ntshwere nna ko re o tlo re kuku ena hao ha e behave ha o tsebe behave ko re le wena o tlo maketse phe kuku ya o hlabise dihlong ha le so jowe lona ha o so jowe kuku ya o hlabise dihlong o tlo kuku ya o hlabisa dihlong o tlo ha o so fihle stageng sa hore kuku o hlabise dihlong o bo makala re modimo wa ka kuku ye runa be re ha e qeta o etsa jole be ke re I like it baby ke rata ke re baby ntoni ke ratile o tlo hlambaza kuku yeah runa re a phinya hle nna ke phinya hore ko re na if ba tla ngkhona hante ko re sona ka ntse ke ruta moruto sena se phinya ha o tsebe ngwana ka soka ke etsa next na o tshwantse ku phume yonke into o tseba ke tsebo kwa ra tsebo o tisa dibono rona le ntho e ka o le ruta merutonyana ena ya bontho e ka reng hothi mohlomong o na ke utlwe mtato mo nqoqela ka cancer ya bontate ya ditapola ke tsiba bitsa cancer ya ditapola a re batho ba tshwereng ke cancer no ba rote haholo yo wena o soka fihla stageng sa hore kuku ya o tlontlolle a lona le so johle ko re utla kuku ya o qakile o tletse matso bo ipotsa hore mara kuku e mara wa e etsa tjena ko re bo kope tshware le baby sorry hle ko re kope o apologize o tlontlolwa ke kuku ya hao ha le soka le have sex lona a le mdavazo ka ramanyalo lo and that is why le tlonkelwa banna niza uthathelwa madoda nina le tlankelwa basadi lona bontate ba eva mdavazo jole ka ka roti motlhomo le etsa dikolento le ntena hampe. There was this lady, yes, there was this lady. Ne re bapala snooker, really restaurant somewhere. Re bapala snooker. Kutor, rutor, ready man. Rutor ready. Re batla ho jana, rutor re batla ho jana, re bapala snooker. Rutor bapala. Abaro tla nthola ka toilet. Ya makgowa re kena ka mane ka bomme snooker le bapala snooker fela ko rutla hore alle na le tsebe thotsena ko rutla fela ha le tlo rota mara solang ka le ke la ikia fela le be le etsa be le tloela le etsa fela be ha le tlo rota le etse tso rota because le halala
le etsetsa kuru etsetsa fela hore le etsetsa fela ho khallana fela kuru o tlo le phamisa appetite le phamisa appetite yes no quickie ya na le moruto kare no cookie na le bo moruto kare but e ke buang ka ona se moruto le rote le fitla le fa za belinsa belutwela le phamisa mthenfe le phamisa mthena qetile le gutla fika le bapale snooker le bapale hey luna ha gore ke le tlwele ke intro le rato yes wala go gae wena wa mfrustar e bitsa intro eo yes 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 guys let's ba kuku ya school bele re se jeso bele le jesana maka trading ka nka di futa secret yes e kuku ya school ni tla go hlantsha hle tsase motho wa ka mafura kuku le tsasane le yo a gore ke je mamedi ke kwahle a gore ke motarwaizo I want to come Jesus yes yona le tsebe and I blame Hollywood. I know next blame I blame Hollywood. Guys, Hlapang school, explorang, etsang anything, etlandike le lontsha lona. Hlapang a le kata hlapa tswetse le bele heva, motafasa tswetse bele etsa ntho enngwe le enngwe. Le change le etse enngwe le enngwe wa tsaba ka tsatsi le leng mosadi mong o re ntate moruti ke le ka change ka cheater husband ya ka a re ntate wa tsaba that lady o re ngwana o re ntate moruti ke ne ke qala ho jelwa leboteng that lady o re ntate moruti ne ke qala ho jelwa leboteng a re ke cheatile mosadi wa ka a re kile ka tshisa mosadi wa ka ile ka ke tshitile monnaka a re ne ke qala ho jelwa leboteng ke re a re in my entire life a ne ke qala ho tswa ho jiwa motho a ntshweretse ke sa hata fatshe motho a ntshweretse a nja a ntshwere a re in my entire life ne qala guys e kotsi ntho o sa explore mdavaso and ya o qetela e kotsi ntho re be le tshaba o bua ka mdavaso e kotsi ntho re be le tshaba o bua ka mdavaso ene e kotsi ntho re ibe o dutse le motho o so ka mo botsa re baby wena ke finto ke la ena wa itseba ena wa itseba ena wa itseba ha o qetile o jetse motho re baby ke go ba re ke re etse ma baby ko ba ke re explore ma bua le banna ba lona ka banna ba lona baby ke go ba wa tseba netse jetsa banna ba lona ka Dr November hona le moruti ena o thi Dr November a rata ho ruta ka sex ma baby ko ba hle ke re explore hle kapa haeba a sa o mamelo mo jetsa re mosebetsing wa lona kapa kae kapa o ne le ka taxing kapa o ne le lifting batho ba ntse ba qoqa ka mdavaso o galla hore ke le o bue le moya guys explore mdavaso no ya di last mdavaso o yetsa a strong bond a very very strong bond that is why le tlo jwala le batho ha le qeta ho jwala le batho o bo tla motho wa hao a ntse o cheata ka ex ya hae wa o rata wena mara o cheata ka ex ya hae hona le batho ba sa kgoneng ho arwana le di ex tsa bona because the ex tsa bona they were very good because people they don't understand it. Mdavaso can make a strong bond to an extent you love the current partner marry your mind into the ex ya hao. That is all about to cheat. Little your ex, I mean the current partner, cheat ka ex.
o dula au chita ka ex ya high. It is because o tlo thola the only thing e etsang gore a ska kgona o stika wena ko bane fela the ex ya high e good ka mdavaso. Guys, improvisa mdavaso ya lona ka ramanyalo alone. Ka ramanyalo alone. But lona ba leng ka ra di relationship. Ska ba monate fela ga o qetile bo sena kelello. O bo sa tsebe le bua monate le yona ne ke le rutile. Ka re when o le mosadi ya sokang a nyalwa, ska ba le kukwe monate fela mara ka molomong o bo sa tsebe o bua ka kelelong o bo sena kelello. Because hona la bana le ha bana kelello ha ba tsebe le bua hantle ba qetile ba monate. Ka le jwetsa ka re le yona yona e ka o yetsa re be nyatsi forever. Ka re that one e ka o yetsa re be side chick ya bana ka o fela wena. If una kelello but good ka davos, because some of you le rata we praise account to nna ke monate ambe but ka bo madimabi when o le monate maro sina kelello banna re ka o ratela monate but not to re ka builda le wena re ka o jella monate fela re tsamaye le wena all over re buke le wena roba le wena di hoteleng di guest house di B&B re o je goteng ganogo mara be re sena mohlang re tlo builda le wena because wena o good fela ka kuku mara una how good ka kelelong how good ka mlomong. So as much you can be good lone, especially lona ba batlang lenyalo, especially lona ba ka ra di relationship tlogolo jwetsa bala ba go hang, you can be good ka kuku ya hao ya ba di hazard ya ntshwara ya etsa sombamba so ntlapurela, but when una le kuku ya monate but ha o qetile bo sa tsebe o bua o bo sena kelello o bua o bo sena o bo sa tsebe o nahana wena o tlo ba nyatsi ya rona re tla o ja gut mara lenyalo lona o tla le bona o shebeletse TV perfect wedding. Hona le basadi ba monate nati. That is why your boyfriend ke sa batong a ruana le wena. That is why boyfriend ke sa batong a ruana le wena, but ha e o nyale I'll chat ha e o nyale boyfriend ya o ratela net kuku fela wena o good ka kuku mara ha o bua o sela o na le pride o sta bona ha o qeke le na le pride le good le sele le na no re kana go tseding le ka tshwara banna ka dikuku ka dire ya dula kuku ka ndudisa wena mara be ke tseba in my mind or I'm not going to commit myself ka wena nka dula le wena ke o je every day ha qetile ke ne ko fe ke o fe ntho mavuso nyana ke ne ko leboe ke o fe tšhelete ko spoil ke reka attention ya hao ke reka availability, because some people they don't understand or sometimes when motho o fa tšhelete o reka availability ya hao o patala availability ya hao. Number 2 o patala attention so that o mo fe attention lona ba ditse mo. So when o soka o nyalwa o soka o thola monna, please understand hore ska sebedi e ba monate ka kukung but ha o qetile o bo ba monate le ka kelelong o bo ba monate le ka mlomong o tsebe o rezena o tsebe o bua o tsebe o nahana. You must think ska tlo sebedisa kuku ya hao o fumano just because wena o monate o jere kuku o timo o tsamaya ka kuku na o tsamaya ka monate o jere kuku o rwetse kuku hlohong ya hao. Ha re hloke kuku fela ngwanaka a re nyale motho ka baka la kuku fela, but we also nyala ka baka la kelello le ka gore motho re zena jwang. So ke a le kopa bana baka lona ba monate he, if o le monate rona banna ha re tswa foja be ke tsamaya ke lo buka le wena Durban ke buke very expensive place wena bo ba sure ke buketse wena ka nte ke buketse nna for comfort yaka ha ke a bukela wena. Hona le bana ba bukang pleke tse very expensive ha bukela wena o buketse comfort ya high wena you just benefit from the comfort ya high. Hey, sure that guy una bukile pleke ye expensive yo ne robetsa mnate ha re bukele lona sometimes re bukela runa. Ha re bukele lona qetile. Yo that guy o bo etse di selfie ka hoteleng
o bonetse di-selfie o etsa di-selfie o ntse selfie ke buketse nna ke bukela wena ke buketse for comfort ya ka nna nna ka tlo bukela wena mo ke buketse comfort ya ka nna a re ke ke mamedi a gore ke mamedi ke a kwala ke nka mamedi jwale ke a kwala yo hello Sherry Hi, Novi. hello my sweetheart Novi. good my baby how are you Mara moruti ke bona ke go tlo shola ntweng wa tseba. Wa ga o so palame freeway o ntsha o bula exhaust ka mara o re pa 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 pa. o ring I can understand O re o ntsha sephinya moruti a o se utlwile le monate wa bagaza ba ba ba. a o swaka that is why ke reng le lona e ba dikuku tsa lona di so le tlontlolle ha o so jwe ha monate Ire moruti a o so kopane le steering so tshwere ka re thuthutu se le sharp curve ngwanaka. O tsebe le di engine o di shapa ka o fela maoto wa lahlela hohle moruti. O kopane le steering. Ha ba maoto fatshe e re tloere. but you know ntho important guys hape who useless or be monate fela re qetile be sa gone phela le banna ka pa re sa gone phela le basadi who useless hape or be monate but re qetile be re sa gone phela le banna ka pa re sa gone phela le basadi ka baka la di character le personality tsa rona it's very important or re understand or when o le monate sebedisa monate because ke bua nnete guys monate wa mosadi o ka mo fa monyalo le ka o fa lenyalo monate wa basadi o ka ba fa lenyalo but ntho re etsa gore se ke ra lenyala re qeteletse re le etsa lenyatsi ba bang ba lona it is because le na le pride le fork and le rwetse monate ditlhong tsa lona qetile Sherry bye bye Sherry moruti o tlo go tsaya e biphinya yo ha e so ga iphinya ene ngwana o tlo o tlontlolla moruti o re jo bye bye Penny Hello, my sweetheart. just made my night. Okay, I just want to agree with you on something. Okay. Most women don't know their bodies. And I actually discovered that when I was in my 30s. All along, I was actually a virgin until I met that guy. Now I understand my body. Now I understand penetration. Now I understand how is it to squirt. I understand my body more because now how do you want to make somebody understand your body but you don't even understand your own body? You don't even know how your pussy tastes like, but you want how we to. wake up soto magwa bata re kwala mona o weka soto awazi nokuthi ikuku yakho itaste kanjani mara ufuna umunye umuntu ayikhothe iloku iphuma ugwebu. It's not fair. hey sana igwebu hey Abantu abageze, abantu abazazi ukuthi imakuku abo anjani bona themselves. And then they must explore. Bangabi close-minded ukuthi hayi le angiyenzi, hayi empundi ini. In mina it helped me because nginganikeza a younger guy a chance. Ngathi ithi ngizokenzakalani. Akukho ubumnandi engiyabuzwa njengalobo in my life till today. Abukho.
Bye-bye, ngiyabonga. Ukuphi uhlala uphithano sam? Ngihlala Soweto. Oh, Soweto. Thank you so much, Madali. All right. Thank you. Huh? Bye. Lauto guys. Hey. Ako re kinke mamel. Amogelang. Doctor. Le guy Doctor Mokgotsi. Le guy Doctor Yaka. Au Doctor Kigarwaha. Hakuma metsi. Hey. Hai. Kuru yenza letsatsi la. Kuru o tseba Mtavazo. Moruti. O tseba o gadisa batho batla batho ba jewe. Ha ke so e bone. Tate Moruti. Ache. Hele, ai. E ka go ka bua tsatsi le le. I guess would say I Wabana Kajeno, Unketile, Ue, Wabana Ulaka Buaka peanut butter. Kajeno, Buaka Kali Queba. Get a 9 I kill a Queba, Kapakima Fura. Mafura Anna Alifeso. It's a robal. I Doc, people they don't understand or Mudavazo Manyalong Bapala ruling a guy. Whatever. That is why Banna buying Kang Hanyani, Liba Sadi buying Kang Hanyani. It is because people they don't understand or untuni. E bapala role e kai manyalo nga bona haba tsibe ene ya bobedi haba tsibe hore ntho eno e ka etsa hore monna wa hao kapa mosadi wa a dula o feel attention e ka etsa hore your partner of attention a dula le pela hao mona batho haba tsibe hore askis Vanessa ku invite le ka phosa askis le ngwana rona askis people they don't understand or doctor or that thing e bapala role e kae ya boraro go minimize cheating abatho ba tsebe batho ba lwana le cheating mara ba tsebo e minimize ka ramanyalo a bona batho ba lwana le cheating ba tsebo e minimize ka ramanyalo ka ra di relationship tsa bona ha ba tsebo e fokotsa gore motho wa hao a fe wena attention ha ba tsebe Ntate Moruti, mona ha ke dumellane le wena ho ha. Wa tseba batho ba bang bo bontate, ho bontate ba 10. Motho wa ntate a le mong a ka ba ka tsela eno o bolelang ka yona. He bontate ba lemetse, bontate ha ba kgotsofale. Wa tseba bomme ba ka etsa nthwena kaofela ba taboa le ditono tsena. Ba le ka ho etsa baneng motho ntate ha kgotsofale ha ke hana that is why ke sa reng ba ka ifedisa ke ne ke re ba ka minimize wa nguta ha ke are ba ka ifedisa because ne ke tseba hore ka se fele mar ne ke re ba ka minimize wa tseba go jwetsa ga itse ka to go jwetsa sephiri ho tswa ka age hona le age e re dumelang ho feba but hona le age e sa tloleng e re dumelang ho feba ke tlo etsa bonnete ke tlo fa a practical example hore batho ba tle ba understand especially basadi hona le age hangata rona bontate ha re le ra rota re a fellwa rona bontate now as a man when you feel our age mosadi wa ka ke a tseba re o nkemetse and we are going to enjoy tabamdavaso o ka se ye ho sheri o bulotla o so le empty o sheri ha o kgonahale especially when you know hore nna mosadi wa ka o nkemetse o ready tla ke di jwetsa ntho e cheat e tsa gore re cheat ke eng ke le fa sephiri
when o tseba hore hangata not hore ihle e stopa cheating hangata when ke tseba hore mosadi wa ka rate Mdavazo when ke tseba hore ke o dula kgathetse when ke tseba hore ke lo mo fumana a robetse impha monyetla wa ho pota ho cherry ke ja ha monate o cherry ha qetile ke khutle ke fumane o robetse ke kene ke nanya ha qetile ke kene dikobong ke thoba le because ke a tseba hore ha o tlo mpatla next but there's an age mo tsebang hore age ya ka ndumele hore ke lo hlohlora ntho e ke setseng ka yona ho let's say ke lo robala le cherry ha qetile be ke tla wena because ke a tseba hore o nkemetse ne so ke a tseba hore ke tlo tla ka kwai e jwang e seng e sena matla so to avoid hore kwai ya ka e ska ba le matla let me not go to cherry tlo ke tla mosadi wa ka because ke a tseba hore o nkemetse but there's an age mo ho na le bontate ba kgonang hore a kgona robala le mang a kgona robala le mang because o santsane energetic now if re ke ra ithuta mefuta ya banna ba o re phelang le bona e ka o thusa o le mme thank you ntate wa ka wa utlisa mantswe ke tlhaosang ke tshwere ntate Moruti ke lebohile haholo ka netache a sekolo so se kenyang o bomme mo ntate ke a ba hauhela hobane ha ba o tshware ha ba o kene hantle he be mme o a ba ruta a hle ke a leboha hle ena ba tle lo tla bontate ba ska re selo ba ska re simo ba tla jwang ba ge o ntate a rwalang dipenti ba a kra ke di a sa ba sa di ba bona jwale ba lwanelang thank you doctor thank you ntate thank you doctor Tshedi Jo, Dr. Novi. Yes, my sweetheart. Dr. Novi. Hello, my baby. I can't know what I yet What I yet I can't. Kenze. Tshedi. I'll say Tshedi ke yona kwa leile. Tshedi. Oh mara. A Tshedi. Request a pehla ngwana rona. Boss Farki. Hey Taraso. Yes, Grootmanie. Wale Novi. Shapo jwang Grootmanie aka. Mokgotsi wa ka. Wa tseba ke no potsa mabedi a mararo fela ho wena mona. Apa. Wa re gona le motho yo tla dulang a go sokodisa ka ex Novi. A go sokodisa ka ex tsatsi le letsatsi ha o lwana ka ex Novi. Lebaka ke eng ha o dula o siela ko go ex right through. Ex e tshwere ntho e monate Novi. Yo, abatsi. O bua ntho engwe ya bobedi gore ga ke bukele wena Novi, ga ke bukele wena. Ke bukela fela se o nang le sone mara wena handle how wife material wena. So that's why ke go sebedisa as a wheel spanner or ke go sebedisa as a jack ya koloi only if ke thotse puncture. Now I will start to remember you. But if I ke sa thola puncture ke a Cape Town ke be ke khutla ha ke na taba le wena. So mohlanki ke kgaeletswe ke hona ke tla gopolang goreng a ke lo bukela matshidiso. That's why we itsa di selfie mo ka gore ha di hotel tse di dikobo tse ha wa di tlaela. Go thata Novi. Motho o nyetsweng o dula a sokola ka ex man. O gone go nyalwa gone o na le mosadi o nyetswe ke yo. Mara mosadi ona go la le ntho e shotang e ka ro ka lo e kadima ko ex o re nkadima ntho ena hle ke tlo e matamisa mosadi mmonana man nkadima hle.
ha re bapala snooker kwanana ke re toilet ha o kgone ho ya toilet mara ex ya ka mane e ya toilet hohle novi re lo nka di starter wa itse re lo gadisana fela Hai! motho ona mana ha se motho o ka monyala novi a ke go tloele mataka A go ntlele mataka. Ene marumotle why profile pic ya gago mataka e le ntle yana go diragala mataka. a ke o rapetse novi o rapetsa ke re tapelo tsa go di a sebetsa Guys, what's up boss fare guys le re sokola ka o fela nna le yena re idlela re kena panel to panel re sheba mataka ke yo se tsale monate ke bona profile pic mo ke re batho ba modimo era o rapetse kwena o rapetseng mataka le na o nthapele tlhe ke go kopa kgotsi yaka ke beile serope no yena ka ke buanana ba mpegile serope tse ke tsona tse re tinang bagaetsho a re montsheng ga ntshiwe ka speed a ntshiwe babae tswa Messi yo boss fati hello my sweetheart Okay, my darling. sharp my baby how are you I'm good. What's about Nane? I guess so topic. Kids are fair and then take a busy the whole day. I get them with TikTok. Kawaki wada novi ala online. Karaka request. I can also wait long. But in train novi at one. Cake it look and Leona. Na Pastor. Take a pillar give a melody, the live is how all the time. But today I get to a topic in the work but the topic you kill of work I naka Monday. Kikeneka Monday about Selena go rocha say. But the outlaw topic into one guyana work and straight. So today kikene fella I get some who work and wait hala. Messi kuba ngwana re ke kopa o ntsha Messi tswa Messi Uskantsha shenovi kanti wetsa so. Messi tswatla Ntho ke batla e bua gore wena novi o nna ke wena ntho mo leng o buang ka yona ke tsamaya ka mogara yona Messi yona ka re go tsetsa morao khuba e hle ngwana rona bye good night nana Tshidi Ntate Novi. yes madam Network ena na le jealous. ke a bona hle ke a Network bona ena le jealous. It's jealous. Hoba jwale e ba le ha o utlwa dinnete tsena tsa bophelo tse re di baleyang. hai ene le di balia Wena Ntate Novi. Ra di balea wena Ntate Novi ne. Re di balea to an extent ya hore motho ha o bua ka masturbation go le motho wa mme hore ho bohlokwa ha kae ho masturbate ha o le motho wa mme e ka go bua sebe ntho engwe e nyontshang mara o tlo tseba mmele wa hao jwang o tlo tseba jwang I don't agree Ntate Novi ko ka Tshidi Ntate Novi mamela ko ka wena ha o tutla go reject o sa utlo go ka ke mona a ke re Ntate Novi mamela a ke re ke tsela ya ka ya o discover mmele wa ka o ga ke tlo kopana le Novi mamela ha ke tlo kopana le Tshidi you will never discover your body ka bo DJ okay Ntate Novi mamela ha se ntwa mehleng a ke re hona jwale wa tseba wa etsa lo tholo ha re sa tseba ha o le motho wa mme bona le bomme ba mba sa tsebeng gore hantle re tla re keng sport sane so ho kae wa e bona gantse ka nakwane ke DJ yang ke hlile ke a fitla ke a se ke tseba gore ke a tseba Novi ha tshwara mo o nne pile mara hene ke se mo ne ke le mona na hantle ntate wa ka nna no ka mora dintho tse ke di face tse ka ga lenyalo ke ithutile gore go ba faditi ke yona ntho e right
o be pere e bo kgonahala ka titi fatiti pere. ke jwa Fatiti ke fariki wena ntate okay to ke le nna thusa na jale se ke dumela gore ntate se ke dumela gore ntate ha ile ka mane a ke ka ntlogolo le monwana o nno kene ka morao ka mone monate o mo ntate wa ka o no tswang ka ditsebe. okay nna ke kopa o le thusa okay ke kopa o le thusa o bona bo DJ bo right mare on a serious note bo DJ bo tsamaisana le bo similar to bo spiritual husband in ha bo right because baloi ba sebetsa bo DJ haholo ke a tseba Okay. yes bo dangerous boloi bo DJ that is why batho ba ngata satano baloi ba khona ho fasa dintho tsa bana ka bo DJ o DJ o fasa dintho tsa hao that is why ona le batho ba nang le la takatso e ngata o thole le mosiare fela ka re ka DJ baloi ba sebedisa bo DJ ka tsele hlotseng kanti guys ha le hloke o DJ ya le hloka banna now le hloka fela o change lona ba monate le change dikelelo le change molomo le tsebe o bua le banna le change o tla mothemong a re bo healthy guys a kre lona le tsebe le sebetsang le dintho tse spiritual a le tsebe bo affecta bo DJ bo affecta bophelo ba motho jwae ha ke promote bo DJ I will never sit here ngwana ga itse dia ka lerato ke tlo promote bo DJ mara ke promote lenyalo ke promote that's why ke bua le ba di relationship or ba mo must move from being to be in a relationship ho ya lenyalo now here is the problem how hona motho ya tlo DJ yang aba master body ai because the only thing o DJ yang o tshwara ntho yane fela o tshwara nawa yane fela that's all and nna ke fitla wena tshedi a ke tlo dula nawe ke tlo kena ka hare so haeba o re wena o ithuta body ya ka bo DJ jwang because nna ke fitla ha ke tlo tshwara nawa ke tlo kena ka hare so tlo itse jwang body ya the only thing you tlo etsa gore le tsebe di body tsa lona ka bo DJ ke gore fela o tlo itse ba gore ke rota ha ke etsa tjena ka morana go etjena ka now ka bo madimabe when motho a tla ho wena a tlo davazana le wena bothata gore nawa e ka ntle nna ke kinya kwa e kare so e tlo thusa ka into eo Mara ya re thusa kae wa tsanda tenovi kae ya re thusa though I'm not saying mamela ntate wa ka ke a utlwa ntho e buang like spiritually wise ne ke a utlwa and now I understand it better ka tsele o e buang ka yona ke a utlwa but ina le ha ke tsebe somehow ina le effect depending le teng gore na o etsa ka tsela e jwang a ke gona le batho ba etsa ntho like be se re overdo ne ha se ntho e loreng o tlamehile jolo e be o bo so dumela go yo nyale but he ina le nthonyana effect nyana e etsang mara he in short ntho ne ke batla ho e bua fela ke yona yo fela ya hore rona re le basadi hantlentle ha re dumele ho ba vulnerable di kamoreng haholo ha se re kene manyalong that's one thing ke elelletsweng ha re dumele ho ba vulnerable re na le mane mo re tshwarang dintho teng ha le explore ka mantsama ha le explore so ntho eo tsedi ka mantsama gore ha le explore ka dikamoreng ke bua ena ntho ntatwaka so ntho eo it taught me kapo ke elelletswe neneng ka nako ke bang le di challenge ka hara lenyalo I then ke nka mo wa tsa king o tsho go monana hona le mo ke forsang teng wa bona but the moment ke le ka iplela go ha ke sa tla ba le di limits when it comes to my bedroom then ke na le khotso ena e fetang di khotso ka ofela ka lenyalo la hao o nona le di limit ka ra lenyalo la hao hence ke batla gore
a ke go utlwa ke kene ka hara lenyalo ya ba se ba ntwana ya go focus ya ka e se le ntwana gore maybe I became too relaxed or no jwale ke re o kgethile nna after all. Wow. So e se ba ntwana gore nne vele I allow mokgathala gore o overtake wa ibona ha o sana ntwane wa ibo. But ka mora gore ntho tseo ke di face I then went back ke ipatlo gore na hantle go baneng go tlamile go be le 1 2 le 3 wa ibona ha re ha le cheating ke ntho teng e sa le teng e tla dula ntse le teng. But now hape ha o se o dumella gore ho etsa hale ka ntho no ka gona o e change wa utlwa e jwang o fele ka ntho ka gona o e fetola o itjetse fela gore okay re ke lahlele lejwe ke bona gore na hanka change go ka etsahala eng. Wow, Tidi. Wa bona Tatenovi. But after ntho tso go fela lenyalo la ka le monate I can never exchange my marriage for anything else. No. Tidi butla pele lenyalo o ila divorce kapa wa divorce. Ha ke soka ke divorce. O ila o no le stay fika ka moreng ya hao. Mare ka mora o change o iplela jalo wa lose napa ho etswa fela o re ho monate no. Mamela Tatenovi monate ona o next out tsebe nna nka o fedi nka o tshwanta le eng. O tloela monna a tshware hohle fela etse ntho e batlang. A ke re ke o jetse ke re ke ba fatidi. Guys, la utlwa ntse ke bua ka yona. Ke ba le hure. La utlwa guys, ke tsona dintho tse ke rutang ka tsona tse. Tshidi jolo confirm ntho tse ke ruta ka yona. Ke yona ntho ne ke ruta e ke etsa gore ke ruta ka Mdavazo wena o Tshidi because nete sebele we are failing our marriage ka baka la Mdavazo. Re faila manyalo ka Mdavazo manyalo. Thank you so much o Tshidi. Tisa ngwana rona o re o monate no. Ke fetoa le hure wa bona ha e fitla ka moreng ke fetoa le hure a ke re ke etsetsa monna ka ke fetoa le hure ha itse o lana o ya ka ntle ana no gore mara ena mohatsa ka gona o etsa mose sa le Tshidi lo tatela lo chaisa Tatenovi tatela o fitla ka tlung Tshidi pilo na sa tate monna ha o maru no tatela o chaisa ha monate jwang tatwaka ba hanna ke ba jwe o twa ntho tsena kaofela ke di explore neng ntho tsena ke di discover ka mora 13 years ya lenyalo gore no man marano jale ka nnete ne ke sa tlotlwella ntho le motse kana e lawyer training ka baka la ntho e nyanyana je Tshidi o re monna o sa tatela o chaisa ka tlung no Tatwaka bye bye lenyalo la ka no le monate bona bye bye ke mo botsa mhlo bona ntho no ntse ibu ke mo botsa mhlena ke re motho a ka ntse tshwana le dilemo tsane na ha ne re tsala o kopana re na le bana ba itre ke mmotsa mhlena ha le udimo mona ke a botsa ke re motho a ka santsane le yona yana a re mamela e tshwa e feta ebile e feta ke tsebile ntho tse tse toti ene ke re ke a etsa ne ke etsa o na ntse o cheata pele jalo wa bona ho etsala guys ke o tshwa le ena ine le tsela ha ngwana batho o nalla ine le sello Sidwingetse letsatsi ga itse di akanta te Modimo o bless haholo. Thank you so much Auswaka. Thank you so much. Ke a leboha Tatenovi wa ke batho ba tshwanang le wena ba re kgothatsang hore ntho tse je there's nothing wrong but ho ntho tse ding di gona ho ba hantle we need to face reality le nnete ya bophelo. Thank you Sidi. Thank you so much Auswaka. Thank you Tatwaka. Guys, this is the purpose. This is the purpose, guys. It's our kiruteka lekker Vrydag. This is the reason it's our kiruteka lekker Vrydag because I'm aware or manyalo a fairly so people they don't explore Mdavazo. Uta tsidi ore since ankile eto ya o improvisa monelo wa e ka tlung le hore bomenwana ya kena e etsaing
a re no ho monate ae ene ke le jwetsa ka re guys Mntavazo o minimize cheating ke eno a re monna wa hae o tatela ho tla ka tlong wa tsa ke tlo le ruta ke ba tlo le ruta hore how do you know that o master a motho wa ngile ka le ruta yona gale mare next I ruti TikTok ne ke ruta Facebook how do you know that you are mastering this person tlatla ke tlo le ruta yona next week le kana ngopotsa Vanessa Genovi. yes Vanessa Ka ex ka eng motho o la re ho nna o se ke a ko ratile haholo ene ke batla ka tlo nyalana empa fela o na le ntho e le khang ene ke ka lebaka la dilemo I was still young then he was much older o nona le ntho ngwe ba ne ba ikenya jobe ke mane ba bitsa sexpo ene le Nesric ntate ra batho a gare mo ntate November a kere nna ha ke so tsebe nix ka tsona ke 23 tse ke ithuta ke ntse ke nana ke a tseba itsa re fitla mo bozi bana ba difilimi tsena tsa bosiu ha ba tlo e qoqa hore tlamelo etse tjena o jeke tjena o etse eng o haibo ba bontsha di-toy di-lay rings di-pleasure ring di eng mehlolo ena o ka introduceang ka kamoreng wa tsa for the first time nje ne ka ke hona ke qalang ho tseba ho etsalang everything changed and on the reason I left my ex-wives and ended up cheating is because they didn't have a teachable spirit only to find yena ke yena he ana le sex drive o sna motho ka gona o emela ba le nela fitla mo inhlolang mare fela ntate November ene re ha re dutse o tla ba re shebile carte blanche mare le tsola hae le manneneng le bapala kwanana ha re sa concentrate lo concentrate ha o re o se apara short pen ke tla re ke apara jina ga apara short pen ke batla ho bona dirope tseo ha o ntso pheya mo o tla tla eme ka mora ha o utlwe madi a matha o yo motho ka kone there was always something that he would do a tshwara le theka a re ha o sa utlwe chesa go tshwara le theka that means ha re align na lwen and you'd always say I need to constantly see you and think ho yo ha ke kena ka tlong le wena you need to see me and think yo motho ka ke kena ka tlong mamele ke batla a ntshwara and I was 23 at the time he was much older Ari ke tlo pheya o be se ke hlokang o be sona ka tlong and you're gonna get satisfied and to be quite honest I was satisfied to a point ya go next ba tlo re nka ba pregnant because I'm enjoying this thing that we are having Robana bo we o tshwara stocks bitsi jwang o tlamelo mamela o nana le ntho ya hore o mametse mosadi wa nebitseng one wa difilimi tsa bosiu mosadi wa o hlalosetsa o tlamelo o se tshware tjena o se leke mono setseng o gale o le sefebe Sure. Vanessa, John, ba ba botsa jalo why mara agree dia fela di relationship ka se le ka se re botse potso tseo ka nnete ba botsa jalo o kae motho o No, he moved on, I moved on. There are wrong timing. There are things still looking they didn't work. Ke atla ntho tsheru o no re tsheru re Ka pele ke tlo tshehisa thetsa ka pele ka o emela eno a qeta mo feta mona gale e le sefebe ha re tobi gale o le sefebe ka mau ka bona nkgonao sefebe ka mau wa heno no ntse o le sefebe ha o fitla ho November o se tlo bona o tshwara mora o sefebe se ka mang wa heno se ka mang wa heno
Sethu o tse se febe no. Sherry, Wena ke pele. mametse. What's about Ntate November. Ntate November, ke kopa o those I'm yours. Amoyosi ke motho. The pity our hlahisa snepe sa hao a No, wa kena lo kena o santse a rwa ka Vanessa. Go kopa mo thole o mo block. pity ha go tsebe o mang a myoz ne. Mo tlwele ska maraba Vanessa. Ne ke batla mo wa ka ba dina le batho ba baholo mona be nke ke be ka Ah, mo tlwele Vanessa. Anyway, Mo as I tlwele. was saying, Ntate November, as I was saying, everything that happened in Ellen Troyer, I need you to meet me where I'm at. Because when I'm moling, and I would say to this day, I appreciate the fact that when you get into a relationship, allow yourself to experiment, explore, and be open enough for Wow. Wow. But kenale ke tlo bua something. Mara ke batla nka Sherry, ke tlo khutla. Sherry, Ntate Moruti, e re ke o tshehise ka pele. Ho na le mone ke tjhakile teng neng ha ke le ko Moruti ka Friday notification ya kena ke a bona o live. Ha ke re ke mamela Moruti a buta rona. Hai o ntena go ka ntate o bua nthata o wa hao. Moruti wa tseba ka pele o ka ketsa. Ya re ke tlo mo tima, ke tlo mo kwalla ka ntle. Moruti wa tseba ke ni ka mo tima. Moruti o na go bala fela jalo e na re bosigo ha sa re wa ntshwa ke re hey o itse ke a tena ke re nna le ntate o tlogela. Moruti a tso a hlome stretch tent o seng ke re ntloele. Vanessa. Wena ntho. Sherry. Ntate Moruti. O tima motho because a E seng ka le ke re Friday Ntate Moruti. Di ngata dintho tse ke di nkileng ho wena mo. Today o phela mmatame ebile o mmamela le wena. Hey. Ena re tsoa Moruti ka tsoa sa le o seng bona ke mo sheba fela tse ka etsa breakfast a qeta o ja ke re a re kene mo jaong he tsatsi le ke le lentšha mara o sa tlhotse bua ka November. Ke tla mo tima. Friday, bye bye. Yeah, no, thank you so much. Thank you so much, Sherry. Re tlo kwala guys. Vanessa ke atla wena. Ke mang ke Themba, ke mang? Ke mang Vanessa ke mang ka odima ha uhle? Tembile. Thank you Tembile. Thank you Tembile. Thank you, Bishop. Let me just preface. We first met at Eurocafe a few years ago. Yaba ke tuletse ka hlwa ka kholo wa kena ka outfit ya di biker. Ke ya ho wena ke lo dumedisa wa re honna wena ka hlwa kholo ena na ona le tšhelete ko bonfa tšhelete. Ke 50 rand ka o qetela he Bishop. I had to ask my brother to send me money to pay for my bill. What? Because I'm telling you, Bishop, I gave you my last $50. The food I was having. Then I texted my brother, hey, and then he's asking me when I shall tell I'm like, Bishop November is like, I'm like, no, cafe. He walked in, I couldn't handle it, but I had to greet him. So I had to, because I can't say no to the bishop. But anyway, it's a story for another day about Bishop. But I must say, I love the work that you are doing, Kadileka Friday. Wow. Because in the Christian community, we tend to not discuss sexual encounters. And two things, I'm raised by Apostle Garrett, who is your friend, by the way. Yeah, wow. Yes, my friend. Apostle Garrett always says that. Yes. He always says there are two things that Christians love and never talk about. That is sex and money. Chelete, Makrista Batuga Gayona, and sex they never want to talk about. But kids on already had tango fit anything in the world. and I must say, the approach you have taken, Bishop, is quite important because we find a lot of broken homes in the Christian community. People never speak about their sexual experiences and sexual encounters. Therefore, we are raising young couples in the church
ba naive ekare lenyalo ke bibele ke thapelo ke marriage seminars but everything else that they see on social media that has to do with sexual encounters ekare ke ntho ya ba heading. But you find adultery is very dominant in the Christian community. And the approach that you have taken, Bishop, is very important because your approach on the issues of polygamy, first of all, for a long time in the past few years, I think last year or the year before, yes, I don't know your journey in taking polygamy. It's something that is a taboo in the Christian community. Mare, ufika hona le baruti who've been married to Boma Moruti for 15 years. But there's Mavis, Malerado, acting in the scene for 10 years. That is a polygamous arrangement, Bishop. As I Chikimuto, someone who can be in a married man for 8 years. That's another wife for that matter. So you find a lot of people who have been in a cocoon, polygamy, but by classifier as something else because they don't want to come forward. I respect you. I respect you for coming forward and being true to yourself. Because as Christians, we are never true to ourselves, especially when it comes to sexual encounters. We have older men in the church saying, but don't do this to your wife as a young husband, don't do this to your wife as a young husband. They are not telling us to explore. They are not telling us to be honest to our wives in terms of what is it that we love, in terms of sexual encounters, in terms of what is it that turns me on as a Christian man. Because Hagile Bishop, to tell the truth, Hagi man of God, Hagi Inzizwanzi, but I'm a husband to my wife. I need to give that experience to my wife. And I must be comfortable enough to say, to actually understand, Liena Haguarona, Mara Motwaga, now I don't want things done this way, I want them done that way. We haven't given that freedom or liberty to our wives as Christian men. Okay, nna ke batla o ntlamelle ceiling, loto le be ceiling for shebe fatshe. That's all I wanted to say, Bishop. I love your work and never stop this because you are helping a lot of us as young couples in this journey. You are helping a lot of Christians that are hiding behind Christianity, but they're actually polygamists to the true essence of things. And there's nothing sinister about it. You just love your wife and you fell in love with someone else whom you want. And I agree with that, Bishop. What benefit is it to pretend as if you love one woman when you are in love with 3 other women on the side? Hey, let us be fair to each other, Bishop. And go sing us about November. Yeah. But before you leave, I just want to ask you one question. Uzangixela ukuthi hona mama tema bedi amabedi a ile ngabule hao ka qeta uja 50 rand hao. Okay, Bishop, I was a student back then, and a year later I got employed. Without a CV, I submitted. And ever since then, I've never applied for any job. I'm on my 3rd job now. I don't remember queuing for anything. No bangakuthuka ke bawo. Ayawumbanga kangaka. No, but thank you so much. I knew angeke ndikimali yakho kungabi nento enzekayo. No, there's no way. But thank you so much. But you know, coming to the issue yomdavazo nanto, I'm telling you that marriage amazalwane ayasafara, including the root. That is why today most of pastors are divorcing. And libo mam root, some of them they don't divorce, marbaya cheat about fundis about jolly, bomam root about jolly because they think horeka radika mori kikereke. And kamure limdavas, those are the 2 different things. And thank you so much, Papa Urwena.
understand the vision yaka, because the reality of the truth, guys, about the legal freedom go ruta batho fela hore batho ba improve the bedroom tsa bona. 2, go improve go ruta basadi le banna hore guys are be monate but are qetileng ha re be monate marenyalwa, because again it's very useless hore be monate mara o qetile bo sa nyalwa, because today hona le batho ba monate mara ba nyalwa because ha bana dikelello, bana le pride ba kgathalle ba qeki mara ba monate. Those are the things that you want to learn every time, guys. Re ka se dule le monate mara re qetile be le sa nyalwa. Sebedisa monate wa hao for commitment, stability and family, because once o le monate batho sa nyalwa o tlo ba girlfriend ya dilemo, and you will be a girlfriend o tlo qeteletseng wena mosebetsi wa ilu o sustain o tisa manyalo a batho. Runa banna ha re le frustrated re tla wena re a tseba re wena o tlo re fa kukutse monate, but we are not going to commit ka wena. So ka nete I think because phone ya ka e hlaise mabitso a felletseng, I think o nkutlwile le mosadi ya na tswile mona o tshidi o itse ka ra lenyalo la hae o monate no, very happy ka ra lenyalo la hae, because she was so stiff ale tight ale stiff ka tlunya are, but now we enjoy Mdavazo. Ene ke le jwetse ka re Mdavazo can minimize a cheating ya monna wa hao. Ene ke bua nnete guys, Mdavazo can minimize your cheating. Once o chaisa o tseba hore mosadi wa o yemetse asa o jwetsa re baby today ke kopa re tlo jana onkutwa o tseba hore mosadi wa o emetse le ha o nona le appointment le mamantshidi. When you think o tshaka mosadi wa ka o nkemetse and I cannot go to my wife ke tsamaya ka kwai e shweleng, o tlo ya ha house straight, because you know hore mosadi wa o yemetse o bile o boleletse le tlo jam. And that is what tlolang ke jwetsa batho kere sometimes it's very important hore le bue man, ene le bue le bo during the day o bolele mosadi wa ka pa bolele mona hore fana ga ba tlo jam nene ngore fela o bore ka view once fela view once. It's now fahle or baby viewers again a tshwara monna ka hle ke gadile ha ke batle. And how qetile one of the thing entinang ya basadi e ka re ka le bolaya ka tram train le madubula le flu stofo le panado le anadine le ento ke ena hore ha qeta ho blela hore o hone o khaletse o botla o tatile o kena ka tlong aba o jwetsa hore yena o ntse le busy ka bana. Yo o tla o tatile ha o kena ka tlong aba re santse ke le busy ka bana ka pakana go tsena aba o jwetsa hore ke kopa fela hle ho roba tsa bana ka pakana go tsena aba re ke kopa ska ntshwara se o hlapi ke kopa lo hlapa pele. Yes luna ha le tsebe nthone e affecta monna jwang kapa affecta mosadi jwang. It's dangerous. Ha le tsebe but re ka bua ka ona because nkile ka ruta ka yona ka re when o so preparile motho a tla a le ready a ba kena ka tlong a le ready e bile ona wena ntse mo jwetsa hore ke kopa o tlosa bana ke kopa o tshela bana dijo ke kopa o yetsa. Yes guys, it's a turn off enngwe e hlotseng kapa o re tshwara motho ha o qeta mo tshwara ba re ska ba ntshwara so hlapihle yo it's a turn off. But thank you so much Abutuaka, thank you so much Owen my friend. Ne pastor. Yes mokgotsi wa ka. Ntseke le fatshe man ke kenwa ke bogwa ke this guy I don't know ntato o tlo roga ka mbasadi o ke makutlang tenne ne ke batla mo khalemela I was like ne ke utlwa ke kwatile botlhoko blind us Vanessa next time you don't entertain stupid stupid we did mo tsomo tsone because o tlo eletsa lo ena no e ka go stupid wa bona o ga kana o dirang you just start out tsomo tsone usiwaka because ka mo re tshwere topic we serious wa bona Mdavazo o dira relationship o tisa relationship moruti wa ka mataka it is a relationship papa. Yes, it is a relationship I sena dikobo a se relationship
Because I was a great cartoon. Utona now, me grey. I'm not so naked. Utona na we for na go negante. I tlalohanya. So le bo me a tshwantse ba make sure like ntato go tsofetse before aya aga go ya kae ka pakae. La re kwatelane dikobo tsona ga kwatelana o tsone. Wetse papa da re wetsa go bua ka ona mkhotsi wa ka gore before monna a tsamaya kapa mosadi a tsamaya le yone is very important gore le neyane before kore wetse bolesho gore monna ka ke mo happy le gore le ena feel gore la le go strata o tlo gore ba nka se go itlontlolla somewhere the way mosadi wa ka nrutise nga teng go tlo gore nga se somewhere ke go itlontlolla gape. Yes, because I know all bontsha bokoa ka ntle because ka tlung e grade. O tle go gana o ema ya no wa ikwa no. E tla ba gana go ema mataka so ha re kreile sentle re fila gore ha tsa batla mix. No, thank you. Thank you so much. Shabu mkhotsi wa ka man. Thank you guys. Ke a lentsha Vanessa, ke a lentsha kaofela he. Ke a lentsha kaofela. Ke a kwala guys, ke a kwala sefapa. Ke a kwala. Wadila si Angel. Guys, deep reading to tene ke batla kwala ka tsona. Two things ke batla kwala ka tsona. Ya pele, guys who explore a relationshiping ele sa tlo build ka one just a waste of time. Ya pele. Who explore to the relationship you listening the intentions of builder. It's just the nonsense. Ke nonsense who explore relationshiping you sa tlo build ka yona. Ele sa tlo build ka. You know why? Because it's very dangerous for motho expose di ntong ha qetile ba sa tlo phela le wena. O bo sa tsebe mofuta wa motho o bo tlo re o bo sa tsebe mofuta wa motho o tlo kopana le yena re yena ke motho jwang. And guys don't get it secret. Don't get it secret. Banna ba teng mona they will testify ntwe ke buang ka yona. Guys o runa banna when mosadi ana le knowledge golo e ngata ka mdavaso o runa banna ba bang it's a turn off. When una le knowledge ngata ka mdavaso as a woman it's a turn off banna ba bang. So it's very dangerous to explore mdavaso le motho yo listen the intention ile about well how to tlo botlotla hona then how fitla hona e bile hore nna I'm not good ka ex kanto. Now ha ho monate ho leadwa ke mosadi ka mdavaso ha ho monate runa banna. That is why re banka udimo because we are always taking your control ke runa ba controller. So it is not right to, as a woman wena o bona le lot of knowledge o fitana high easy banna ba bangata ba kgone accept ntho ke go palo jeta spirit today. So once the relationship let's start to build ka yona be le explore. The problem gore motho o expose di ntho tse tlo reng ha o qetile mohlang o kopana le November ba le clueless wa tsaba o tlo etsala o tlo borea ke November. That is why today lot of women ha ba kgone o jwala le runa motho tla o jwetsa re November wa bora yo ntato kwa ya he inyane kapa that man hang khone. It is because of the lot of experience on and on. So guys it's very dangerous to have lot of experience as a woman who experience ka motho le jolang fela ho sena di intention. Very dangerous. Ke le jwetsa ya pele ya bobedi e dangerous ha ke tlo kwala ke ena ya bo di DJ ya bo DJ bile ke bona e swakanyana yona but ya ne ya bo bontate bang that is why o sa tlameha ho ntsha di experience everywhere. Yeah, you are right. That young way dangerous. Keep on that bana ba dumisa bana ba starter. Bob. But one ba kotsi ba.
ba bang batho ba kotsi ke ba bona batho ba bang ba kotsi ke ba kotsi ampe ba na le matšhentšha makeya Hi! How does that my bakotsi hampe ba le bona le bona ba ka senya a future mtavazo wa hao ba bontate ba ka senya a future mtavazo. One, energy ya bona ha e tshwane le ya rona. Two, the problem about this bontate ba o khona ba director agree we tlhaba ka le room o khona we tlhaba o re o hlabe it dangerous, especially also ba kinya kare ha o ba kinya kare bontate ba kotsi lo fit because o ba kinya kare o ba direct. What about to talk upon a lintatlo ana le dimpa tse kholo ka pantate ya nonne yo sa tlo go khona o director kwa ya hai uzo kwenza njani because you are used to directing that that is why neki ajua le ntho le tsiti neki ajua le yana because neki tseba ba batho ba sebedisa bontate ba ana bontate ba ba kotsi because at the end of the day ba controller ko wena. You are able to mo hold mo kinye mo itsamaise di khutlo tse nne tsa lefatshe le tsaba tanki tlongwana rona ka gift tsa le ba tsamaisa di khutlo tse nne tsa lefatshe amakumbi amane le gona ba isa odimo le ba class le ba kinye le ba sote le ba etseng. What about mohlang o kopanang le ntate yo sa tlo gona tshwara kwa ya haetse because at least bontate ba tshwana le runa tsheng re a gona ho fa chance hore wena you must hold kwa itsa runa we tshware we etse. Sometimes lona basadi ba bang ba lona tolo wena o tlokopana le monna ya so sa tlo gona tshwara kwa ya hae yo sa tlo gona director kwa ya hae o tlo etsa jwang ene ka nako tseo ntate yo le ntate ka nako tseo ntate fire Satan fire Satan out now. Here is the thing about carbon datebana wa mo director or matla kai wa mo director ibile you know hore khwana yeo e ratang kif o khona mo director bontate bana ba kotse ka itsebo. Most ya basadi ba havang ndavazo ka bontate ba dumang ba most ya bona how easy re ka mo satisfy as a man how easy you know why? Because when as a woman o khona mo tshwara ntate o mo direct o mo ise o di mo le class o mo ise. But the problem ko re ha o fihla monna ya tshwanang le nna hona le banna ba sa khone ba o sa tlong go khona o tshwara kwa ya hae o e direct o re batla kae o tlo etsa jwa eno tla bo tlo re monno wa we kentse o ntsa robala le ntshwarele ka Sotho because la tsoba Facebook I batla English ke tlo bua Sotho. Now monno no ntsa wa uja mara in your mind you know mara monno ha khone o fihla khoneng e itseng. In your mind you know man this man ha khone o fihla khoneng e itseng and when I try this man a kenya a fihla khoneng e
So dintho tse di dangerous wa bona batho bana ba le jonang le bona ba o le sa bitlong builder le bona mara le janang le explorer mdavazo le bona e dangerous into batho bana ba o le explorer mdavazo le bona le janang fela but le tlo nyalana le tlabe le tlo re batla dintho tseo le ni funde kwa ba bantu le tlo re batla dintho tseo le ithutileng tsona batho ba le tlo di batla ho rona ke bothata bo ya bobedi ke dintho tsena di vibrator tsena di dangerous because today the experiences tsa rona tsa o change banna le basadi le o change le o explore just le boyfriend o explore le monna motho ha o qetile mohlang o fihlang ho nna ha ke di tsebe dintho tse o no di etsa le ntateane e tlo ba mathata ya bobedi ke ena ya dintho ya bontate ba ke qetile guys a re nyalane lona batho ba monate nyalana ene nna ke ruta mona because ke batla batho ba nyalane ene ke ruta mona because ke batla batho ba enjoy medavazo ba bona ka dikamoreng tsa bona ka ra manyalo a bona. That is my purpose. Ke ruta hore le nyalane and vibrator ka se unyalo right le rato e ka se unyalo ngwana rona. You are 150% right. Dintho tsena di ka se manyale mar bana le tsona sort and sort di tlo duma no but e ka se unyale but ha o qetile o tla bo because di bohloko because una le tsa lebota we mana misa leboteng o kene ka reverse e dume e etse mehlolo but ha o qetile ha e tlo unyala ntho eo so ke yona mantswe ka o qetela. Good night. Good night. Good night. Good night. Number tsaka ke 073 202 9079. Ke tsa counseling, ke a counsela, ke tsa marriage counseling, ke a patadisa guys. If le batla counseling ke 1000 rand, ke a patadisa 1000 rand guys. Counseling khona le counselor khona bua le nna ka thoko ina le WhatsApp skela lata ka inbox ya ka itletse I don't have time for inbox. Come straight to my number or my WhatsApp, straight to my WhatsApp 073 202 9079 073 202 9079 073 202 9079. Ke qetile guys ke le bone ka Facebook le lona ke le bone ka fela guys nna kwana mantswe ka purpose ya ka ya o ruta ko re let us enjoy ka ramanyalo a rona ene ka nnete ke le ba modimo ka batho ba ne ba bua mona. It's very important hore le nyalwe sebedisa manyalo a lona sebedisa manyalo menate ya lona for stability. Bondate a re nyaleng pele dikwai tsa rona di ba papa. That is why ke batla o nyala pele kwa ya ka e ba papa. Ha ona ntho bohloko jwale ka re tlo nyala ka dikwai tse shweleng mona. Ha ona ntho bohloko jwale ka o tlo nyala ka kwa ye sa hloleng e sebetsa. Mashateng banda gut. A re nyaleng pele kwa tsa rona tsena diwa. Kwa tsena ha di tshepale kwa tsena tsa rona. Ha di tshepale next kwa itse. Ha di tshepale. O thusa o tlo nyala ka kwa ye papu mo. O tlo thusa. Le lona ha le tlo tla ka dikuku tse wileng jwale tse wileng maramo kwa ye wile le kuku yo ntseche kwa ile yona yo ntseche kwa ye ntseche kwa ye ntseche ye ntseche kwa ye ntseche kwa e wile pu ye ntseche jwale ha o re kopana le motho le yena kuku ya e wile marama ithe e wile marama because diawa iwa marama fune ntseche ha re sa batla ntse ha re nyalele pele diwa dintho marama ka nnete diwa marama o fumana o ipotse maro kwa yena matsate kuku ye wide na matsate di lepelletse tse o fumana lepelletse ntseche kuku ye ntseche o ipotse maro kuku ye wide e le bohloko tse. I love you guys. And what I'm doing so ke hane ka bo di Jesu ke hano le fa di Jesu
ke hane ho le jwetsa dintho tse ding tse deep hore le etse jwang ke tena fela ke ntho hore ha le qetile lona tla be le ja monate di kamoreng tsa lona nna ke robetse ke le mmommo intena ntho intena so ke tswa fole le fa di recipe haholo because lona tla be le ja monate mo le utlwa monate and I'll petile ha ona le mohlang le dedicate le re we dedicate this one for our Dr. Mdokishi le ntena hampe motho tla bo robetse ke re mo ka electric blankets lona le ja monate mo ka di recipe tsaka ka di 6 gane tsaka Kubai. Thank you so much until we meet again. Thank you.